Doa ni zikir. Jadi tak ada ayat Quran. Saya baca bila saya ada hajat. Saya nak ceramah, hujan lebat, baca dalam kereta, waktu dalam insya-Allah hujan berhenti. Saya ceramah tuan-tuan 28 tahun. Saya sakit sejak tahun 97, 21 tahun. Saya rasa saya sangat jarang ceramah dalam keadaan cuaca tak elok. Orang tanya saya, apa petua? Inilah petua dia. Kalau saya ada hajat, saya akan baca zikir ni, saya akan baca doa. Minta supaya hajat ni dimakbulkan Tuhan. Jadi sebelum tuan-tuan berhajat berdoa, baca dulu zikir ni, lepas tu baru tuan-tuan berdoa. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang sekali ya, muka surat belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Baik, habis baca doa ni, baru tuan-tuan hajat baca doa. Nak operate ke, nak periksa anak ke, temu duga ke, apa benda ke. Macam saya kadang-kadang dada ni pedih juga kan, jadi ambil tapak tangan, la ilaha illallah Al-Azimul Halim, la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, baca. Akak-akak yang migrain ni, ambil tapak tangan, la ilaha illallah, baca hak migrain sakit di mana. Di ini amalan yang saya baca.